Bebrebe, Empire Kosi, The name is Nana Amache. That those times no say Asante Achim James Brown. Oh boy, the biarada. Nana Amache. Bebrebe no Empire Kosi. Yatra Sibio na. Sani amede to ma nim no me say kwasi ada way. Ewiase nyina no menstrual hygiene day. Menstrual hygiene day. Na say oba ne menses emasa ne wo say ba. Ya ahuye hia omo fam. Na oba bu ni nsa anigye a ode ye dai. Ode ebu ni nsa no obi so de na pains and de ekopedro no. Na Yaz for a Yaz sanitary pad. Say as part of that menstrual hygiene day no, one more SSC omo say one more eche yenuanom ema no omo special parts no nyina bi. Na omo ye ne say ukoba bi ti say poku trading. Poku trading ema bi gina ho a udu ha ombeche ubie. So I'm run about ema ba bi gina ho no ma ombeche pad. Brofo do traffic. Ema ba be gina be chepad. G runabout. Ema ba be gina be chepad. Tech runabout. There's a runabout kwa. Ena tech runabout. Afei amekom runabout. Amekom runabout na dey say free ho. Mr. Man kwa amekom traffic dey amekom runabout. Labor runabout. Kumasi Technical University. Enti KSTU for Poly can sign your friend Poly. A mabe ba be chepad. Crop from traffic. Enti anope we obana kwa na to 20. Atonsu brewery traffic. Ebuakwa traffic and aboabo traffic. E mabe bre ba be gina ho. Time omo de ba be gina ho de omo mfa mai. Ba omo kire se ne World Menstrual Hygiene Day. So oba ubu nsa no ansiesie hu ya timi gya infections ahwe adache ebetimi kra ma o how be aba ebetimi de yade kese abeto so enunti ye nhye ne so se Yaz for anamontuo ni se poku trading so am run about oba be gina obrofo du traffic G run about tech run about amekom run about labor run about Kumasi Technical University crop from traffic Atonsu brewery Ebuakwa traffic and aboabo traffic na omo edisa niema we nyina dey ma I know a giveaway onye se otua o odu honoma we oba na wobu nsa pende a na gusubu a oyini Brian anopay ye wo sanitary pad ahodo a ye de che ma no ofia na we no why we no e de hia kiremu ye na me ya meka ho asem so na abetima kiremu ye blue green here di kan ye normal flow pejama me pacho we ye de normal flow okay and na we ni heavy flow no chere say normal flow no say say de onyame bo nipa no e obi an say de ofaso obu ni nsa no okay obi wo ha emoja no ma bebre e ye normal kakra so bia nananum akoko be no msuo ene obi mu so ha omu ewo heavy flow obi wa o start a first day no e normal but e free adechie ekọ no e ba boom omo ya head aye kokoya ma om heavy flow pink no ena de wa say e extra long na me de mato ni din toe to toe eno na me boot for boot chese ewa enti sa wo de to wa mo asia ni mu a efiri wanim kopem woto akoba bia okay enu nti na o maye ne sa na bra no kuranie manse buo no emu hawo no yen ya maame no tu kwan ya tratra nkrofo nchen ene ye nananom nchen wo bra fe nana ye ebu ye nsa no kurani ya bre papa ya bre pa ya fa wo hawo mu sanse ebedru baabi wo maame ni ho ena wo nana nso ono sata mokoto pad am waye den tie ne sakoda bi ntomago bia usan fa
na wo de sen che say ye maami tu kwan tema bra ye trantra nkrofo nchen a afi na ye bu yensa me for instance me bre papa kopem say me kotra me maami adamfo bi nchen sister Regina wa America no a nurse no start to say me nya me breakthrough because what dey no a nurse enu po no my pad satan am ss na ye my cotton or the cotton free adwuma mu ba o ye nurse nti ti afei ya ye ni bie kwa animu no na yetumi yusu ya ye hu ya senom se wo mu nyina abem o mo bo nti enne no nyame ado beka se ma ye ntomadan mu ate ama ye nsabuo mu wo bra ye wo branch bi te se yes wo ma chiche mama yen se wo normal flow a wo de wo ho wo heavy flow a wo de wo ho wo de wo petente no kwande ona bra de ye nika sem ne se normal flow ya ekura mi ya sama pinty liners ai wom okay yes wo bu nsa ne wie a obi wo bu ne nsa wie normally obenya discharges enkiti bi nya fe na wo koyi we kakraka wo ifu pinty liner na wo de asiesie wo ho kama extra long nso ya ma wo eye disposal bag wo de shame wo bia no akoto ade a mema mpese be nkura no no watch ni baby ba sa na ni bia ho ni die sa de na nya bra to da bi kura wo tu kwan a wo ntimi nkukuru we no enko nti wo be calculate you be 4 5 bi exactly wo de asha wo bag 2 year no chiche wo de asha wo persim wo na bia wo tu kwa obi ono ma na wo be kokko ko bathroom be ko na wo bu ni sa na wo yi extra long bi se ne we na ayi moja sa wo na esa bra de nchen eti na wo de asha wo ya sa de na adwa wo wo de share disposal bag nim wa chechire wa de kama na yashem na de asha wo bag nim na wo de asha wo bag mu wo ho kama wo na wasese nti no krenie yes ye bo mabaso enti Sunday ye world menstrual hygiene day okay and yes menstrual ne keke ye menstruate na ye ma hunidie abam na sa hunidie beba mu so dia yes said you ma chichem enika enunti ema no ye mamo be some 5-10 minutes frɛ o frɛ ya na ya ye dai ye buso asem baako wo kan ya na miensa we nyina no wa beje 3 ni nyina ya de chew kwa nti number no ye 055 na be ma bi amfrɛ ye pejama wa se ohunu we no de na wa kan green ni pe bia be ma bi o ha o ba be e me frɛ so okoja akoma age ko to bi ma no we de chemba 0551 931931 0551 931931 0548 931931 yeni anomoma. Hello, good morning. Good morning. What's your favorite Priscilla? Me pe udina e wo yi so ko ba beje you know your friend udin say Priscilla Jemfua. Priscilla Jemfua aha oyini Priscilla wa homa no so Priscilla mpacho bebre ye pese e chawade na green no ye ka say de he na pink no ene de wase mpacho boboso ma me wada romo ba pa Me pacho yes your heavy flow normal flow and your wide one by me the usually your violet no because say ana me pese mo ho be say o say na na race no wa okay why are there party me ensa ni nyina no ene wo yusu extra long no more eti me ma extra long me ensa wo pepa ho okay to the bra me ma extra long me nu no ma normal ba ko why why are there pa bless e chochuro mu din say Priscilla me kai din no yen call the next person. Hello, good morning. Hello 0551 931931 right anyway 0551 931931 hello good morning. Hello, good morning. Me pa chow your friend say What's your friend Ifwa Johnson? Ifwa Johnson oyini Mami Ifwa Johnson Mommy oba pa me pa chow no man no e de na yesi e de ahyemu amaye so you see as there it was no man a pointing liner eno ano no why ti wo de oba na de wo de ama why wonderful hello good morning. Hello, good morning. Yo, why ye?
Mepacho me di Adiza ma oyini kasa ho. Mepacho yi. Nabe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mepacho yusu yas de ahi bi na yusu. Mepacho mi yusu extra wrong no. E de ni e de ahye mu ama wo. Mepacho mama me bad extra bag bishma mi yi bad na let me di ahye mu. Voilà. Adiza, brother Joy, you are it. Yo, Adiza, brother Joy, you are. Yo. Okay. Hello. Good morning. Good morning. Yeah. Hey, my man. Now, when you? I am the moon teacher. Hello. John, I see man and through. Oh, Papa, that one I can see you. Good morning. Papa, that's why. Papa, that door. Yo, Papa, that's why I'm telling you. Hey, Papa, that one so the mama me that door. There be the only my dear, but fancy. I mean, foul because me young fan. Me man, Baba J. Enough. Obi also cancel the Papa Kuya. And see, Papa that's all the never tell me why. Mr. Wa number is 0551 931 931. Yes, Leicester Ghana for and Omoye and my Sunday menstrual hygiene day. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho Wanye. Pacho rejoice me for. Rejoice for my oyini. Rejoice Mepacho yusu yas. Pacho. De ahi na we yusi. Pacho normal one. Normal. I am mad bresa. Yo. The normal one na ya mi. Normal one na we yusu. E de na e de ahye mama wo. Pacho panty line. Pia yo. Okay, I are there pa. All right, you call the next person. Hello, good morning. Maybe I show TV no my volume didn't come from why. Hello. Hello. Yeah, your friend say. Maybe show me the Esther and Boakye. Yo, Esther. Mami Musa. Yes, product no compare ni dimpa de say. Maybe last Ghana. Correct. Why are dear? Now there now we use to say about normal one. Normal one no. Okay. It's uba na normal one no ye chow now the wa the akwa kwesiesi ho kama why. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Me ba chow hwan die. Pacho from Diana Ajimai Bedu. Diana Ajimai Bedu oyini Diana wa homa no. Auntie Diana. Yes, dear. Odi sheba Pacho de ahi bi na we yusu. Me Pacho normal one. Normal one na we yusu. Pacho shemu dudu osen. Me Pacho shemu 12. Pia. Wow. Why there? Why you super? We just say yes, no say man obi ayazo. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pa cho hwan die. Pacho from me mama. Ama. Ekuya. Mama ekuya na wo card so. Me Pacho dey bi Teresa Abri. Aha. Wahini. Teresa also. Mates. Ma. Pacho de ahi bi na we yusu adaroma. Pacho long wine. Long wine no ade bi wom. Wo de ba wo tinka bi. De ade a. Pacho light o mama yibi se ma wi a wo de esim. I mean but wo de ba ase bibi so san wo mu a ase wo tinka bi oni padua no mu beti wo be kai. Pacho enda menkai. Oh kafra wo de be ma wo. But ayi wom. I say minty yet say what the has be no. Na ebo de de no. Emu shishika I feel do akaye. Etiano abawai. Teresa, hello, good morning. Good morning. Why nie? Esther, you hini wa kasa ho. Mama Esther me pacho yes de ayi bi na we yusu. Normal one. Normal one no. Yo me pacho normal one what yusu ache. Yo any audio me de be man why? Hello, good morning. Hello, me pacho ma TV no volume nin come from why? Your friend say
Hello. Your friend say. Carefree. Pata carefree. A carefree. No one knew thee. Pata. Okay. A or unique asaho. My carefree. Yes, mommy. Me pacha o adaro madia na uyusu. Hello, mommy. Me pacha yes no dia na uyusu adaro ma. No ma wan bi na me. No ma fo emu do so papa o. Me pacha no ma na hyemu sen. Pata hyemu 12. Ai, ena dia biem na ka ho. We 12 ni free wa bi bi liner. Aha, eno so yesen ni shi. Pinty liner system. Eno so yesen. Pata pinty liner na say terrain. Yo, Martin. Okay. Yeah, the bema why? Why? Yeah, now Babaji. Hello, good morning. Hello. Hello. It's good morning. Good morning. Now your frau say. Pastor Henrietta Opoku. Henrietta, Onyini Kasaho. Auntie Henrietta, me pacho yes, the na we see. Pastor normal one no. Hey, normal for mu do so mo question singing aso asa. Yo yate, eti e de be ma why? And the anu abeje normal no be why? Okay. Yemfa we ntwa to. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Pastor. Me na me nemu kasa se man ti bia me 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 dia na. Ai bra beje why bra. Bra beje why do I know. Baby, I've joined omu jina ni nyina e ma ne go na omo che ma ye mo see you abaso ye kwaku kwaku say kwaku ye asafuni de share prekope yes yes Leicester Ghana CEO na mi sha ai o ye nipa say wono na o ya just ajere wo de bombe na ye ka na ni nyina nka mu adwuma o ya na nke de bomo o jasa jaja chere no oh mudi ya no we dey romantic o se me fa me bo da me o ide na ka wo me ba wo bu sa no ya de pint ni edi bebo ni e hwa mu hu na wo de ne ne fa nyai ya me de ne so ku ama wo ne de ne Rodi any fanya no pe. Yeah, we ba there. At least em kwala no. Maybe say a ba diaper bar. Be expert. Ya be manya na hade bono. Unto me. Ya ba ma diaper. Omo ni mo. Mi jojo diaper. Na no kra mi gu ya de ni mu nsu ya. Na de to wona. Me say bra na mi fa. Na mi gu to. Ya di oso kimora mdu omo nyinyi omo kra omo ko ba ma we zo che se wa nyini wati diaper de obo awo be expert uti bo meaning bo papa then ed na ko jumidi oya o si he ko na papa ko na ya be ma so apart from me se me ofio a omo bia nsa no ono omo pere so ana eduru mi so anu akoda hono aisi oya no akoda nsa no kala no mo di ka se nyame adoma nne Boakye jako ekofa ne form ewo MPP headquarters ene ne abie ade na atuma ma omo na ne ebo modern senke benya Justin Frimpong kodua na se chama bute esan se nipa nwotwe ayi omuti no omaye nsese ama omo te se ne o se NDC ye nsese e ma omo omampani joma makofa na ayisu ko ye friend say Dr. Kwabnado for na Kojobo suko itwato anti yenim some people so my nsese sa na nka enne no we are told say free bed no do ho kono na Boakye jako edi kind the first to pick the form ewo MPP headquarters na afei excellence publications for so omo na twiro book yi ba ya nakafo akohu seshema omo so omo withdraw no we'll try and get them and their reaction why they wrote this and why it is creating a lot of controversy. DJMB was watching nya na tachi ma ben ka tachi no so so ho pepa de ni bi ya kwa mo afo so watching nya Ojako ji 3 points o we dey ho dey ma come ya come on here dey no still people are
calling and asking say omu fi say excellent publication asem na omo chroye no though Christianity be be mu ni ade no we should give it a second look rather than make it look like as a on draw kan nya asem papa. There's another angle one lady be so at the Sunday Mrs. say book na my natural eda hono mosa na bia you want to say it is an attack on Christianity no ye when this way and then your parliament consider bill be say ye bill criminalize LGBT and there's this strong campaign against it say adeno yenya nipa ne pema no na ono a entekire decision ni ade sa ade we ya eda ho no no omo say we should catch enkwala no young so enti I Christianity religion be mo ye timid religion e ma onwene religion e ma ontimi enye critical thinker. So another angle to take the children's mind off. Yes enti another way to take enkwala na dwene off say adentina ye Christian me ye Muslim anase bia me ye traditionalist adentina o say chinchirenchina me kwa sorry adentina chinchirencha munya me pema me na me take me decision and in so doing so mo yes ade ni bebre a akwada no wo accept bia me pese me ye gay that is my choice so bia ni mu so ho bibie no no ma ebeka ne say me ntetiye because yes try for kwan of faso nyina no wan free ho. I say this thing all the time say yaw akoda bi okọ Sunday school onyina otimi nya bonia nkosi odwene bibi kakra oba bibi se be ma ware oba no okọ Sunday school ne ntetiye ne okunu wo fie ye sọtọ de eja ni gumu ye yanko no wo prawa wanyere ho jise nyame abase mo dro gino ene obi also a ye wo no to asori nim ya mfana nko Sunday school wa nko ba wo ye Roman o ye Basri o ye Pentecost o ye wey but me see akoda bia last time me ka of me say wo ye be ma na wani final ware a oba na wanyina wa so dem ho no waba eye ba busa na sese owura Sunday school mu a because Sunday school titia ho yaw edi nyame sro wura mu na kota ye obi a ofa oba wa so dem wa no wonu no ho obi susu kosia oba wo night club anasa bonten ne so aba fa so waba be ni nyankopon ne Sunday school na okoyo ba onyire na na tsan ye but owo bataye ni sro that's it yaw it is not always say unya boy a ogura Sunday school mo betwa ya robata no yes say your ade bi one friend say o say conscience so say bi catch them me say na bibi say obubefua say to the point say ubeku nipa to the point say ubediawu o say bibi be kasa kire ma because nyame asem na ede ma nkwala abremu no do bi a wunyini ye usuban bi asesa no say nyame asem de entum firi wu and there is potency e wa asem no ntino e check you e yire said there to keep you in check na edoko awa it say obi aba oye nipa edaya abufuo beba oh yaw awia beto abufuo no so but the toso a so yes obi bufi watwetuo wakunipa watweseka wadwudwa no debi ehia o yaw ade we na ye fa ne tra and yes because asem na wa kan is here no I imagine udim say there was a video which an African no more discussion about nkwala no papa ni fa buku no busa o mo say at age 5 o ka kira akwala say ma no the tell me almost say the children are enslaved in their body. They are enslaved in their body, say ni pedia ne ho no ade bi woni mu a ebe se pie say obey gay and as onye gay e you no the right enti kwala no ntimi take decision so be so ye gay am obi an stop no who you and obuso am say anenti no mo so nka say sakwala ne mpese obey gay a Sompa FM mo share no say because if you want to be gay many problem but why are you coming to impose your ideas certain chira me ntum say
sɛ me pese me ye ga ekwan wo ho ade na wo de wo sisa na te why say me ba wo si wo mpe di ade wo ngoi enti wo ye gay enti wo be boss abra no me ba ma wo no me tete no wo pese wo be say na adwene through a book say all right so decided which gender or whatever or person or ye there's another issue so among for say yes mo say akwada no right bibi woni mu a mo pese opia as a parent ni bi e ka she but yet society we mu a say akwada no ko wayward a mo say ne parents ne ma ne papa auntie ni mo hodi ma ne papa no responsible say on share akwala no mama na deviant yes it is say who be hold me responsible say me ba ne ya akwada papa so ya akwada bone dia ade na akwala no me tire no a mo ka che me say akwada no bibi wonu mu say opeso oye gay me nyan no no onko ye gay opeso ye lesbian a me nyan no na onko ye lesbian wa bra sa akwala no say ye papa say ye bone mo na me na mo hold me responsible to the extent say we co develop countries here ye say they ye gi papa no child support na gino sa niama no se me tue sika de ahwe me ba adenti na me influence over my child adenti na me control over me ba decisions bi ene ni movement bi ne actions and inactions na ne na ka me bowo akola no eye dey eti akuta ya twimu tanya yeah before yes or say you think is say kwado mo say you think outside the ocean or say dey outside the box yes or see adwene ko enim yes or see develop yes or say na say mu no ye ma na epie but we cannot throw away our values we can't control dabi yentimi into your values your traditions and your culture and to akuta brofo no maso so kwada no so to the extent say na mabroni akwada timi sore say mani nye na watwetuo na classroom owo na watuo bia akwa ketuo ebia be 10 years 12 years 15 years gas many nye guns a year omo yo America uko a year a major issue about elections guns yes omo be ko election a wa obetuma chese obetuma protect our America no ne ade no na obutumi gina so de to aba hwe na nsan this year young boy be of about 12 or 13 Minnesota said classroom or see the teacher ni no yauti o teacher ni no akasa in a way and ani anye ho o kofie ni papa pump action gun licensed no maso e no ko fire e no chichire ho kama no the bus school e kwan of so the trap school bus nim ko bi ehun e na obae to delay kakra ye ball bell or move ra classroom no call onso mo ya no mo ayi cubicles be lockers and no ko yiye young boy of about 15 years as a day no pile yi no bogura dem ho or the koni teacher no so wo wie teacher no wie assistant akola bia o dem ho bia oni na nya altercation kakra no o wie wo mo o wie ya no yi small pistol the share na hanomo pum was sacrifice there. How can we entertain such a thing? And no society will be a building to the Kroma America ne one honomu. Sabi ni epa and you prepare for it. You prepare for some consequences no ebedi echiraba. Yes, tradition say ye the religion no echichiri hu bebre ne ehadwene. So on this level say and Christianity yes, if you be a man, nanka. Say if you allow, say, nipa ne explore, your pa. Have a quack we are saying no babatries to Adea Akye so no. It yes, I'll say you hold you more in check kakra. Akuta nipa de nipa da se ne bia uja ni freedom manua. O Jimmy odin kwase asem. Na nyame se Bible no say Jimmy bata. Nyame oboye no. O say Jimmy bata bofra bia kuma ho. Na yese nkwara ni nyina o ma Jimmy. Yeah. Tini swaba ena yenim nyansa abro so ye se bia mbo akwala bia o school na bibi kitu e bi na broni ye so akwakose no akonfo but ade ekuta ye bi before no ya mamre ne amane ebi obekọ ne anti we ho obekọ ne yank we ho obekọ ebi ane sofo wo no mo akota ye kure mu se bibi kire ye nso a e kire so bro so a na oto na ni na nto obi animu a odi wura sore dem hoping say
nyame be nyame bi ebesia no ewo me say Damascus kwam ahomachia futuo yi yaw nipa a mo ba those times a mo ba mo guta bremer fa homa say ko hye ne ho akonfo oh yeah so oyin ni wo hoyi oyin ni wo ho na say bibi kire no so a obowura me dem me fro oyin ni yaw asa na wa din adan saa ye ho nkomodie keke kra no emanipa no unim nipa se saa de mani wa nko be hye ne ho akonfo akota na anu ya baba yare ye okọ UK ye na menene edin ko na okachem se abrochire kire na fam na musansa de no so onye se bia se adwuma ne sa ne amane na at times obekọ adwuma ba na e say adwuma no kra onye obi kra no wakasa no ho say chale e bia ohene good morning et say e bia moye adwuma no kra ne ebedi nkomo e bia onye obi ankasa no onye obi ane ni nkomo ufri ya wasa so aba be sedem it was no go to kwa ma mo de o ma wale ayefe ho na me o say adwuma no afa no wate ase ne enti abrochirefo no sorry a na omote TikTok no so omote social media no so o say eno na abeye omabusua social media no ene enti wafa ne friends o social media no so as family so mo send messages na okoko hen semblance no comment and no no mo sere yes eno na ni je o senye se bi obanya ni nua bi opena asem a ofra adwuma ba obefre no e bi ono ne bedi nkoma na ni kumu obeda e wo phone so dia a ene so ofra ni pa no so kra ha gide do obefre wo di nkomo ya hwe se boga bi ba ahomje a omoje ne anije se ne nana fra keke okko ni nana okko ni nuanom omugu ni chan ya hwe anije. You don't kill this thing. David. Abrocha brofi one kase ni pa ho. Obi an kase ne de bra Christianity hypocrisy wom 99%. De bia ye gina solid dem chiri baba odo fon to ho ni pada se ni be wia oti solid dem den de bia wo kobasa ya no omu fi se enu bi de enye bone o enu asiri sem bia mete ye osofo bia ono no ye sofo obo gadan crofo crowd park so bompayo enso obobo DSTV fake bi man crofo se be ya wuntua be na waje o ani ya che no wo sofo onso gadan crofo no bompayo na mse hede wo kire enti no ye life no de eno so e wo ba bia babra on the most serious note kasa che abo ama ane gay be attachment wa ha wa be usuru mo wa ma start hage sababa no ba attachment o mu nyana attachment maka kire gay no say try na wa he no na ye na me wo mu ntia ka be ti ma se ka be no kwa le what try se che yeah, your friend Holy Ghost star. That's right. Yes. Holy Ghost star. Let's break as a child. Say friend pen. The poor man to know about it. And you're stuck in fan corner. You finish. Catch your prayer. Yes, the prayer. Yes, I see. Hey, as a child. What? Masa na so de na na ko hagen. Me who say get new route pen am say get ye o rebo am be hagen. Me do one pen abudi abi say ass of my mom antep. Wa hagen ba ko na me say wura. Abudi abi do. Me tira ba ti. Wa se ma me pa chaw. Na me say me snow. So be so hunu. Amere wa fon tokwa. Show hu. Awa ya bo. Catch them. As I go, warn you. Yes, I do want to fear. I ready. I go for your several pole. Mammy, I beg you to come on here. Ba. Ya to accommodate so. But your task why quickly now. That's it. Now you need come. And I'm hearing him say, "You know about Cynthia daughters. I'm gonna pass it through near my come on. I had my Sunday. Odini 50th anniversary on Earth. Na or the year concert be sonko wo e bia ye frɛ ho no mo Oasis of Love International e wa hojo nche ho no ma no Oasis of Love papa da ko farm very good 4 p.m. okay enya asem keto akra PCS there but Sunday 4 p.m. and Moses okay right here back na in pepra Same pepra. Yeah. So come ti enye easy cry is going to be wonderful. Okay. Abe.
Oman. Na mo to say. Nyame adom ya hoye. Bibia boko. Ya ho adom bibia. Me ma me so what to say. Ma me ho ya pa yi. So bad ya so koma no atiefo nyina. Ya cheno so do. Ma enti wa no pay. Anɔpɛ deɛ mɔbrɔhufo agya yɛda wase saa yɛ wadɔm no ahomɔbrɔ nti yɛda so tenkwam wame ne atiefoɔ ne ahwɛfoɔ de ahyia mu biem yɛsrɛ wo sɛ bɛkasa fam mu na nkɔyɛ nsɛnkyerɛnne sɛ ama yareɛ wɔ yesu din mu nti amen abe herbal clinic na ɔdɔfoɔ anɔpɛ yɛagye berɛ na yɛne wobɛdi nkɔmmɔ afa yɛ apɔmuden ho na yɛkyerɛ mu sɛ yɛwɔ tano so apatrapa new site woduru aboakɔ kwantempɔ no so tano so apatrapa junction a ɛhɔ ana yɛbutuo wobɛfrɛ 0243 345 392 0243 345 392 0506 460 208 Omanhene ena yetufo kakra yene yahwefoɔ ne yatiefoɔ na da ya na yetaka sɛ self prescription ya ɛyɛ enura yɛn ayɛfa ɛde ma yɛ ho bon sɛ obi afutuo ana sɛ nkwankyɛn no osu ne yare yɛ ho akyerɛ obi na wakyerɛ sɛ ofa we di we ka ho a ɛbɛboa wo abrafuduo no ɛwɔ mu saa ya no mtu yɛfo bre bia sɛ yɛnhwɛ yie ɛwɔ ho na bido deɛ ana ɛnɛmi bɛkan yɛwɔ dandelion ne nnuro ahodoɔ ne ha mahodoɔ pii ya dodoɔ na yɛsɔre a yɛhu sɛ ebi a te sɛ moringa onoa nom a ɛyɛ wuse ɛsaw yareɛ wei ana sɛ ebi anim tree ɛsa malaria ba unim nneɛma a yɛde keka ho ama etimi tu saa yareɛ n'ase afei so unim ne yɛde keka ho a etimi yi toxic bi so efiri mu a etimi ɛboa ɛyɛ nipadua no mu adwuma yie ne sɛ ntire nyinaa kametuufo aka kyerɛ sɛ sɛ ho baabi dodo a nka pɛ obi a waben ɛwɔ apɔmuden ho nsɛm mu yɛ bibiduro mpo na wɔ decide sɛ ɔbɛfa nka po doctor onim de sɛ doctor be bi saa no na nka waben no na nka wabusa no no akwankyerɛ na etimi aboa firi sɛ mpɛn pii no nubra anasa hama ye yusi akyire esunsanso bi nso ɛwɔ hɔ ya etimi ha yɛ brɛboɔ ɛne yɛ saa yɛ friend sɛ kidney no na kidney no ɔhaw ɛba ho a ekura nipadua no akɔneasa bebree mu ɛnoa ne yifin ahodoɔ fa yɛ dwonso mu ɛwɔ nipadua num afei nso ɛyɛ pressure ahodoɔ a develop nipadua num no ɛyɛ kidney ya na etimi ɛbɔ ho ba ma ne timi egyina yie ne sɛ ntene sɛ ofa enuro bi saa na sɛ wanhwɛ ne yie a na sɛ ɛkɔfa yare ahodoɔ bebrebe akɛseɛ paa ana ɛde abro bia na sɛ woko malaria afei na benya hepatitis u benya kidney problem afei ɛne na mu a no benya pressure me pa cho anya de sɛ ebetimi aboawo ne sɛ no so obi susu aduro bi ho kyerɛ wa aya pɛ ne waben ɛwɔ pomdin mu te sɛ Dr. B na bra ne sɛ nti ana ne wagye brɛ atena se sɛ yapomden ho nsɛm ti no ana doctor ɛwɔ hɔ eti sickle cells ya dodo na friend sickle no yegusu a ye di ho dwuma ɔdɔfo yɛtwa nato so ɛkyena mewufoɔ no mo ho asɛm ana yɛ kan sabio bɔmɔden sɛ ɔbɛba Abe Herbal Clinic ne yɛma ɔduro me sɛ ɛyɛ 5 days ana yɛde tu saa yareɛ wei ase ɛde ama prostate enlargement ɛwɔ so a bɛɛma bra na yɛnhwɛ ɛmfama me sɛ wanya aduasa ɛkɔ na ɛne deɛ yɛntena se sɛ 40 ne biem ansa ne yɛto ho anamo bra ne yɛhwehwɛ mu ɛmfama sɛ o prostate na ahyɛseɛ ɛbia na yɛnhwɛ ɛmfa ɛma fi sɛ nsunsuasoɔ bi ne sɛ wohyɛseɛ woda na wodwonsɔ ebi ampre na ekɔ ni prenum so abra kan sɛ yɛsa nipadua no ɛwɔ hoɔden na sɛtiapo a wɔda na wadwon so ayɛ mpɛn baako mienu nanso wo deɛ ɛtrasa hwɛ hu sɛ ɔhaw bi ɛyɛ aba ho bɔmɔden sɛ wodu ani bɛkyerɛ Abe Herbal Clinic na yɛnyɛ hwehwɛmu ɛmfa ma wo yɛhu ɔhaw na me se aduro wɔ hɔ yɛde bɛsa oyareɛ no ɛde ama wo afei nso woso untimi ɛnwon so a sɛ eti ne yɛka mfɔma sɛ yɛapɛ ne waben ɛwɔ apɔmden ho sɛ ɛhɔ ana animdifoɔ no ɛwɔ a ya ɔmbetimi aboa wo dwonso no ɛmma Abe Herbal Clinic sɛ wobɛdwonso ɛwɔ asoyɛ hɔ ansa na wafiri hɔ akɔ ɛnyɛ sɛ gye aduro kɔsɔhwɛ yɛma wo adwonso ama dwonso no aba ansa na yɛgya wo kwan ama wakɔ na wahu sɛ ampa ayaresa no yɛwɔ mu ahodoɔ n'anim deɛ nso no ebi ɛdeda ebi akyi ɔdɔfo stomach ulcer me sɛ bibiduro nko ara na ɛtimi sa ne sɛ nti no ɛyɛ health director kora gye atom sɛ nka wɔnhyia abibiduro ana wɔnhyia Dr. Bea kan stomach ulcer ɔde kyinkyin ya ne nam ya ɛnya deɛ sɛ ka onya anopomasi brɛ ne sɛ nti woso ebi aba wo so a obo ase ɛhyehyew aduane tɔ yam na yam samfro abɔmɔden sɛ obɛba ne ara ne test ɛde amount ne ehu sɛ ampa stomach ulcer bi na ɛhawa yɛmfa biduro ɛnkan na no ana ɛbɛboa wa ɛbɛkɔ ɛnsa ɛmba bio na nya sunsuanso bɔne bia nso no ɛwɔ akyire ekuro ɛtetew wako akyɛ adane nkudaa wɔ so a ɛyɛ Abe Herbal Clinic ɛhɔ ana woba yɛ sɛ wukura unhu kotwa ɛkan biara ɛmma honamdua no ani na wobɛde ho afri nkudaa nyinaa ho eti bra Abe Herbal Clinic na ekuro ahodo a atete wo wako a ɛnkɔ wodi akyini na watua ho sika abrɛ no ayɛ ɔkɔdanda no Abe sɛ ɔto ensafro anɔpɛ wodi ɛta no so apatrapa new site
udu tano so apatrapa junction Boakye kwantempo no so a ɛhɔ ana yɛ kan form sɛ Adea Herbal Clinic yɛwɔ ofom kwan na 0243 345 392 0243 345 392 0506 460 208 me pa cho awo enye magic ewo Adea Herbal Clinic da wo ti dia esa dance e ko so amanfo ya wo nta ya wo ahenasa no mu di dance a enye magic bia ana yeye ewo ho frisa ye hwa ahu se infections ahodo tete ma ne mema enam gonorrhea ne syphilis nam yare ahodo bia okofa yenti eno ana emma awo no entimi emma fibroid ahodo bi nso ewo ho a oba etimisi wawo ho kwan ebi wo ho a yebetime piato nchen ama watime nyinsan awo bi kura awo ene fibroid ne nyina e de ba abonten ebi nso wo ho a ye de ensa kan enye ye gise abibidro bam na yetimi asa yare na wo so atimi ade ho afa yefno ne sa ti bema wanya low sperm count nkekaye binti anase obema no airphone enam yare ahodo bi a okofa yenti ama wontimi enne ho amonya low sperm count no bomodin se ode beba Adea Herbal Clinic eho ane ye ma onuro ni abone ma ahye ne be ede amaw na wo so watimi anyinsen oba nkekaye ahodo biara oba mese fabra Adea Herbal Clinic enu ti na bema no hia na ensuo no asa ba nyinsan etimi emada etoda kwa timi se ensuo hia bi abegina awodie nom sperms ni kom na kora ne form a nya de se etimi gina de bia awodie miscarriage a mese bra Adea Herbal Clinic eho ne yebehwe ede amount ne ma se ne yehwe ne clinic system no watimi ade ho anyapomde pa na nam so ama awo no etimi aba eti awo enye magic ewo Adea Herbal Clinic sane ya wotene no enye bibi fufuro bia bibi nwanwaso bia ebi kwa na wonsabuo no na etimi ensisi so yie obu unsa na eyaw ewo mu a ni nyina eye awo ho akwansidie ni bia bra na yenhwe enye saa ne ma we nyina emfama na woso etimi ede ho be ma da me ka kirew mese memaye enye macho ana memaye enye kotu akase ne brofo akase sika de emakrom na ye dema na ma onye bema ne sa ntro pe bema timi awoso oba sheki body ne dia eye Adea Herbal Clinic ene ma ayira do na watena ho se ni kunu na wonko ba biara na so da nyina no oba utimi se akukuduro ewo ho se bema fisa utimi ya wasade se bema ewo empam na utimi tibini so ayuam eti bomode se Adea Herbal Clinic engineer ba akopɛ ya o miamia o memamu ede ama o pejam amemu aye kase se enam yare bia na so how bi na aba ho a ama na fon wa na sa wo de saa ne yamede bo wo a Adea se owaduru a ebe pejam ede ama wo afi amemu aye den ama ho aye den na wokoso nso a wache Adea Herbal Clinic ana ye hwe na afi so epilepsy se etwere yade no yetuase ede ama diabetes ahodo amafo se manage ne broni na manage baado ho to abidro so a me kan kiro se diabetes yade se ase betimi atu ensam no edoso na ededodo ne senti bomodin se odo ani be kire Adea Herbal Clinic tano so apatrapa new site na no pa ya wotimi nkan ya honhom yare nyina no yesa ewo ho anopa mebay empire no ahyase ye maame ankasa ene di animu a oto nsafre nyankopon se wo mra mu na okwan kro ni nyina no efri eho emfa ema 0243 345 392 0506 460 208 yare biara yesa ewo Adea Herbal Clinic wante wo dia wo dia bomodin so obenya gidie no atwa na mo aba na oso obede ho afri yare wahodo nyina ho yeda wase mobrohufo se wakasa famu nso beto magidie mu na otu anamon so ba wadi akira besa on yare we Yesu dimuti amen colleague all right mami any komoti awa me ne chama bute first vice chairperson of New Patriotic Party chama bute bi macho Yeah. Bob to say chairman Ya we are the one pa bo tele. ya do ba dey say chairman ya nyante say enne na mubie nomination na wadaroma enhyehyɛ amode ato picking of nomination forms no and say obi abetima befa bi ana mahyehyɛ ama wo ma show intention hopefuls no ebre bi obi abetima befa ne de ma enti anopai Q4 I am say to create a weed nomination no. Let's say who say over 50,000. What be about 300,000. Now we are about for Biano vetting the message say we will qualify and also qualify. Say almost no one qualify no able 5 for. You have to speak special voting. A special voting remember so 26th August. And you have to special voting. The E5. The E5 for what?
Beza koto abano November 4th. There you do be part in to Franca 2024. Sana to say it. Na nipa be 8 na show intent. Eno no obi altimi be fa random ana ma hyehyɛ ma omo. Yo bia nipa mienu na we di ne dom ba we ni dom no ma be hyia. Munye hyehyɛ bia sa de. Oh, yeah, yes, yeah, I am going to walk in the way by the way all the time. Okay. We have to be so to be and I support us to be or yeah, or I support papa or how. What's about we can try it. Buy I don't have with him, but I don't have with him. You know what I say? By the way, they are not you, Baza. Oh, yeah, the tobacco. The airport pioneer say, as well as no, we are good to be at them. Because how could you be at them? What do we could do it? Yefa said me no gira now we depend the matter wa no ko widia o be that mama friends and make out the kwejuma iti I was say making sure say at the day ni adedi obe me kuti ambode sa de woni gina bo yefiu because they gina be afọ akoya na to de pre you be bia would just it I was say ja ho abotre na ye de ko for your form as a present here as a form some back no abotre and was I was saying you making sure say a quiet our party no na ma say 2 years we be reading finally on the 4th November no you now bonnet to and they are COVID 2024 about your 4th November no ma decided region crime mo election no. Hello. Okay, say election there national to move to every region. We every region we give you able to the special super delegates no. We give you able to there and your first final one November no so we give you able to there. Now wadaroma mo share ni mo say kambe ko super delegate ana kambe nya nkenye numpe. Numpe dia say and then the conference we are able to there on the 4th November no. 4th November every conference we to the conference level. But super delegates really every region better the origin. Okay. Nice. No ne ensusia dantemu. Aye. All right. It's over 50,000. Oh, so over 50,000. Ode force the bar 300. Hey, and your cash beba headquarters oh. That baby is all qualified. I mean, men come on, minimum card in the BT. Oh, okay. Oh, there will be the card in the bio. Oh, major, and I'm doing. I would take a pass on my view, Miss Now. Yes, yeah, because I'm here. MVP card, very remember. I mean, the card, why, Miss Level. I'm a citizen of Ghana, simply put. Okay, you shall bear this no. Now, Buffalo. Yes. Picture now me dem on the top you so mami. And a debate no any. I asem tiawa. Pen edi Ghana ewu. I no kra na anya no kra. Pen edi Ghana ewu. Pen edi Ghana ewu. And kwasa pen edi Ghana ewu. Ye de pen ne abrofo sem ne ade ma no anase won mo bukuta pen no mo twotwo no ya kromfo no edi Ghana ewu. Ana ye abrofo sem ne pen sem ma Ghana atofom. And a debate way. And I don't pay Atapo could be joining us on the debate. Yabuama is here. Wohini ni adazwa mesa is here. And ne you be this uncle we pa ba sana no you shall birthdays no Tony Sack Electronics one more modern property product abe jaswo the brand ambassador Dinah Entry Hamilton Ajia Tumu Papa B Auto Property wow be dia dance say wato appliance papa wato electronic papa yewo property inverter air conditioner we use wi-fi cord papa cleaner niema bebre kata air conditioner ani ma mfutro nkom etu be service na chepa no answer we mfutro no wa propro na wona wosna ade air condition pekra ni mfutro yewo double door chest freezer deep freezers ahodo kettle blenders iron microwave oven nomne ade nyina da eba electronics
I'm recommending for you property. You were doing Wesley Methodist Sane Triangle now. Ezikaram Quantimpom Hall doom. You know my 0500 one kind. The depot now on a friend number is to see an GB call shop. Yeah, top I'm for G2. 0500309309 0500309309 and at 0244266193 0244266193 and at 0508108337. Tony Sack Electronics Property Products to Papa Preko. Maminko na yesha birthdays no. Deborah Aka of Seshibekwai. And there wawoda. Your brother is Kizito. And Odessa awoda pay Emma. Samuel Apia Blessing of Efijasi SDA. From your mom Obaya of Asokori to you. Samuel Apia Blessing Efijasi SDA. Eugene Edupoku, the man striker. This guy, Oyenipa striker. Happy birthday to you. Then the birthday no mama mi who striker. But then the birthday be a mini be mimi jina country mo. Eugene Edupoku, striker of Oyepa Sports and Oyepa FM. Eugene Edupoku. Ono anso so na ye oba Ashanti region and northern part of Ashanti region on the amachi de demani jakese pa ototo ne nema. Eugene Edupoku, the striker, a bad analysis, a bad hosting, be bia. This man kwada was AC Milan. The last time I you were moving into went me and call finals. Eugene Edupoku, call him the striker. Obejoso. Happy birthday to you, bro. You're human, and I doff my heart for you. I love you, bro. Cheers. Okay. Abigail Sunkwa, a student at Kwadaso NMTC from Wafacosta of Sakrawunyo. And there, what that? Nana Nyakun for Joe. Oyoko Bremai Sanahine. Bampnase Nana Nyako Fojo Oyoko Bremai Hine Sana Hine Awa Bampnase. Aha Nana Nyako Fojo Oyoko Bremai Hine Sana Hine from Attack, proprietor of St. John's Educational Complex. DJ Oga of Nyamiche Radio, chief technician Swaman Dadieso DJ Oga. Okay. Happy birthday to my sweet wife Henrietta Opoku. This is from your husband Kwesi Opon, Angel FM. Henrietta Opoku, Kwesi Opon, Ohokani so Martin Kwa. Shraba Frida of Asante Jamase from Catch. Hey. Anyway. Catch Obi of Sompa TV. Asante Jamase. Okay. Nana Kwaku Bofa of Opimso FM. Okay. From Nana Yabuama of Sompa TV to you. Nana Bofa, Yamoutrin Kwa Kasia Pa. Happy birthday to Nanaire Betty Frimpoma of Domiabra, Asante Achem North. From Berima Kwesipoku, General Manager, Ahinipa FM. Jaso. Happy birthday to you, Nanaire Betty from Poma. Then Mr. Opoku Free Prince, aka Bode, President, National Social Studies Association, and the tutor of Presbyterian College of Education at Kropon Kiapim. Today is your birthday, Bode. Berry Makwesipoku, General Manager, Hunipa FM, and CMFAWI Emao. Happy birthday to Connie from your sister Okodie. Connie, today is your birthday. And to Lydia Abna Frimpong, a seamstress at Asantia Fijase from Elder Stephen Marfo of Church of Pentecost, Hosanna Assembly, Sechere. And this one to Faiz Zedan of Bekwai, from your mother Faiza Mohammed of Bekwai. Happy birthday to you all. Okay. Abon Ngochia Pahomit Adea Akye
na tiemi ye ɛwɔ sɛ utumi ehunu baabi a yɛtɔn ne pa bi na ɔnso so ɔde ho abɔ ɛbaa yarehwɛ mu afɔ ni kyerɛ Divine Hope Herbal Center ɔkɔgye ɔtwea herbal powder ɔtwea herbal powder no ɛyɛ easy to use osisi na ɛyɛ wɔ yɛmaa ne bɛɛma yi piles ɛyɛ koko a adokoro hɔ ɛnɛ blood pressure wɔ soro ɛnɛ pressure wɔ soro no onya ɔtwea powder a ɛbɛ stabilize ne kama sexual weakness ɔbɔ bɔ itaria na wine nkuma bra bɔ saa nwom no yɛ toma o STDs ahodoɔ ne ɔbaa bi kɔda a wan protect wo ho afei na mentenka ɛna nansan mi kunu so mi mu a na nansan mi ba asa ma brɛ ntimi ne me yire dabi low libido afei wo yɛ ma ekuro etu ni nyinaa no menstrual disorders wohia ɔtwea herbal powder yɛnom ne sɛ no ani nsuhye na watwa no ɔhwe agum numu a bɛ 2 minutes per bɔ away 0591 565 5557 091 0591 565 557 your WhatsApp line 0551 228281 0551 228281 Leicester Ghana Limited and there you can more so much ododo nemo eba wosimpada ya woka your time yesusa no obisi ya mesoma meso koto mo mama me payas ai meso orthographic bre me pe daily guide ai o se koto yi biscuit bre me obo adekra na ye popular na no a kire ne opɛ so koto Pepsodent bre me pe close up koto Pepsodent bre me close up na we no yas de washing powder eyi won sa ho kama won sa ho ntwitwam utumi de ade bi si niam awie o ha na erere debi yes it keeps your body and your hands so clean it make it softer we see niam no so white pink blue yes washing powder your 5 kg 2 kg 1 kg 3 kg 500 grams get to ania kese your toothpaste no your whitening herbal paste it when num kama ma wo se ye fita but more than say ubenya bie minty extra ya kan wasem heavy flow no your normal flow panty liners ahodo purple extra long wings minty extra long wings esiesie ho as we are celebrating our women menstrual hygiene day on Sunday no see to it say ubenya yas a man afraid no enye say bia product na all painting or headache or frey you or hini utimi say oyusu they know what they are talking about when you see yaza one way who see be touchima enkoye to bomotna conflicts no so the crispy and crunchy toothbrushes no you would Duke, Duchess, Princess and Monarch Fred 0501 Mr. Mankwa number no what doom 24 start in Chenwa 0501 3903337 0501 3903337 obetumi akwa hini ba kokopi boase kwa so for say friend was 0244 596 943 0244 596 943 Aperitivo weekend is here with us yeah party wedding engagement outdooring any other products in odi ya afofida bi a wodie o birthday ni ade no let Aperitivo talk for you obi ba on out 7 the children have spices and fruits wa betimi se wa man bibia nom obo so hot man no afrɛ nana prempe na ba me ho ai architect ena me twa na Aperitivo box no baako afi o frame house o man am so ai Aperitivo no when you do so poor power one day pen wa bofo onuma ho na na nu ye na yiru asako yi para se basa onuma toso eti Aperitivo de na ehuru ni padua nim e ma wakoma no de ma wo ho nyina still cholesterol fresh 0246 270221 weekend you birthdays or parties no ma bi ngo ho Trinity of Arc Limited oye obi a oye nurse ni person to kwan ko Canada UK oye lab technician oye health worker obeso ko Canada America or North and South Europe diploma bachelor person your masters and a PhD Trinity of Arc Limited company say omo de friend Canadian Review Health Program
omo de okwa 1 year ya mama odwuma ye ya sa mo ko school 1 year enti no upgrade wo so de be ya obetimi ne ayi Canada health system na health delivery na health care no onko tra ho na afa ko ye mistake bia ma yakotwa kotum we ye say papa afa factory worker o supermarket supervisor caregivers mechanic farmer plumber teacher payloader warehouse workers drivers caterers cleaners construction work the open so you bia no eno so e wo ho no mo amount Tiles no ne ho ne maniema nyina number no is 0531 644 217 0531 644 217 and 0531 633 556 0531 633 556 0205 572076 Adwa to Masalachi Abrepo Junction chain and a Kaswaso Market Road New Market Road Fidelity Bank in chain ho obehu ho power specialist ye akoso adua osibro bra na be hwe niema ekoso bra na be hwe ntete ni nyinada na be hwe sene yes atoto enema ede amawo na obo rema na obo say yes things are really looking things power specialist heba medicine center kese na ye de no say hepatitis B de obia je atum say arthritis gonorrhea syphilis broken bones ulcer na yade one nyina no wo de no say for ani kire power specialist hospital enkan yewo kwabenya poko ase ACP main kumase feyase Lake Bosomtwe ye ne Jasper filling station din hwani mu takra de so Anaji Estate Anaji MA Primary School Hebatin Heba Mixture papa bi no an say ema immune booster kese afei ojiri kajiri eno so be ma adro no male vitality ye wadua ya heba malamix ohonomo eno so ebo modern etu malaria ne general bodily pains nyina da afei cough care so number is 0244 544422 0244 544422 0200383881 0200383881 who say mu tutu mani yesterday bi wa hanamo no me nua ma ne mu ntimi mu di mu konkon sakra anya hwe woni sababa TV so yeah na asabato ana macho no so many ni wa so be bia o na mo want to say anya hwe sao nyami shira wa unya flu nyami shira wa unya flu ya dentemu kakra no anya cold uni skadia kata na che enti nyami shira to anya flu amen samo ya de nyami atum 50 years my goodness 50 years 50 wow so na baby last baby last who there you tell me say on na yeketwa oh minim ela senior sunie senior ne Monica ena wo ya middle etina ya tungum na ya na se fifi ma chiolai lo papa oh my god na me ya domwa Sunday ewo oasis of love ewa hojo enya yira kwan enu abadi ni mfie aduonum na odi mfie aduonum no si asori fie dia manyame the vision is huge but God will see us through. Amen. Sompa FM, the life of an icon in the gospel industry. Many about Cynthia Ejara Pietu akwa babio pacho mejo so pa minua bema Mrs. Monica Ousu ansa akwa ba and Mrs. Edna Ejari na mo no monchire mo se Cynthia Ejari ni ti sapon no be we ho be ma ya ade o monchu mutai be se samudi yes samudi
Oh, yeah, the chima. Yes, I am. Yeah, the chima. Just say yeah. Move credit to my mister. Yeah. Mr. Saponi appeared. Money more would you have the chamo? See the ending come more. Why this vision? Dentra. Then you saw the said daughters, ye nanti bo muni ye mofra. A lot of things na atoto yen. It be a car accident. It be in sua air fire. A lot of things. But me in particular, the last a year was in sua nanka air family. Ye nyina na ye call ye ne ye papa the Archbishop Akwesi Abia our year Resurrection Power and Living Bread Ministries International ye penyini. Na was ye EKL. And so visioneer evangelism who adwuma na ye call northern region ye ko kanyankopon asem na Krubi Ohio friend overseas na ye was ye cross black voter ye ba no na ye kodo be dane ye nsuo no eyiye nyina ye gumo enti ye boa ye nkrofo be boa ye ma ye yi obi a it was left with only Cynthia ma me konedo I was nowhere to be found na nyankopon a ne tumi bru tumi nyina so no now was you yes said me kwatwe me black voter has no show so wokɔ hɔ a nsuo na ehu pa yie ba nyame ya adom e ma yetimi yi me firi mu a na che say nyankopon e wo bibi e ma me ye ti me nya 45 years na me say rade so hwɛ me so ma me nya 50 years and me sa abo me ho ban a may yes something significant for you God and nyame to makoma so say ye wa sorry ye wa branch wo you crew mampo ekrofon so Ashanti region he ya ye wa sorry wo ho but ye ni asori dan Messi asori dan no na afi menye transformation center for youth na wo ho no youth na ne mofra na wo ni bi no so that nyankopon ebesesa wo so abrabo and vision ni nyina no vision ni nyina 50 years me say so bi be che me pin 20 cities dear obi ade ma me bia na me de ko yesa project no bia me rade It is the same thing. Monica, what maintaining would turn a heavy and a heavy auto. Diana, what is the magic? Okay. Cry. You know, down my trust, and I won't know cry. Won't chill stuff. Hey, boy. I was just so. You avoid it. It is still have one fair. Refusing to grow. Oh, I don't. Because auto, tenor, high tenor, and the soprano, and the level of movie picture. Also, you know, introduction no crano. Utia Montokaka. Say
Okay, dear man, you will buy the be a mecase. Say, oh, Yamimua. Eduba bia wo de won sem bi to awurade anim a wo expect se nyankopon ebe ya ma wo na nyame ye de nsem bi to awurade anim e ma awurade ye ma je se ebo so kra ma yen ti etra se na yesi no daughters nyankopon ni ye de ni ye se e mo franketenkete a ye start nyame so me junior secondary year wo haya so am ha na mba school me nanti free ashtown na maba ho me ba practice school kakra na wonim se ye starti wo sa school na ye ka anwensem ni ye toto nwom e wo Ghana radio sa tam kuma se ne pe na na e wo ho ye teacher bi ne friend Mr. say na wo tena sia na hwe de nyankopon paye bi a wo ko share Sunday school na wo boy ye na niema ni nyina esisi so e baso a na je se nyame aya ama na bro so me kai mo first crusade yeah na me small boy wa asafo Yene so far mwako. Money so far mwako. Ewo that time na mo go school or Garden City. Na mo black and white skirt. Aye. Pa. Me kai mo. Moonlight. Moonlight. Yeah. Yes. Na ye boarding. Yeah. Na me hwe e ma getting kitty. No omofro. Just say. Me be gira o say. Me hwe mo sa mo tunu sa. So that picture has never gone off my yes, head. Of course. Yes, of course. Moonlight. Me kai papa na me sa. Yeah. But I was at the crusade. Yeah. Yeah. So I done the man sachra mum. Oh, you really sang. Amen. I saw tears in my eyes. I felt it. Me kai sadano. And you are worth celebrating. Amen. And worth giving glory to Amen. God. Because me hear our picture no now. Nyame ayade. Why bebre? Why ni now? Nyame ayade papa de nyame ayeson. Why eso? Why ni now? Na this sense you no person o de woko. Oh yes, because Omanhene no kra no. We say northern region say ukọ hoko kanya me say bibia akọ ebia ukọ chia Omanhene no nti ye kọ chia no. Ti na o ya aware say you were around. Enti bro basa no nso ne omo sa akọbọ na ma enti omo boderu omo boa mankrofo beboa yen enti after say ye me a nso no ye mia me ye ma chese matade ye hye me nyina atete ye na Omanhene say no onti ase because sanso we say kase be fa wa there's no way e be fa. So what do we have? O say die na ye wo enti asenso na ntimi amfa no so ya start crowd down me who foundation no say ma send ya ma wo ho. I think I saw the foundation somewhere. Yeah. You said my page crowd just say my shot. It we no so bra na be so asene baby. Na nye fe. Oh. Yeah. E be ya ni monyam o. o. Women say Omanhene. Yes my dear. Obi ohono mo a nye bia o say your friends nye bia kese chese kese ansansan na media ba. Sika kese da bi wodi ye wadwen kura so one matre kura no enye cement baako na ade beba wodi abo ba ye beje wodi iron rods ba ye beje just say dan no ho even kura ye wi na kasa me pacho me pese me kura me bodan ni nyina so ma nti we mo amo twa nchanse momra ana wo frame me kura say Omanhene me pese Cynthia me tia sika say ana say me wo 100 packs of roofing sheets and I me ma 100 bags and I said me ma we pledge something. Yeah. Yeah, bet phone out talk or che you are uni baby ade ko. On the make sure no. Ma umanya me ade a osi wa na mu 1,000 fold. Mo. Enti me sewa. Yeah. Ade bia opeso de bra mu bia no. Me sewa. Ubetimi ade a share envelope mu. Ubetimi aye no kind. God ye si dan. Ye si dan. Nti ye hia cement ne iron rods. Ti mo amoton cement ne iron rods immediately. But on a number be no betimi dia contact him. But me na me gigi scan. Anu no a. Be also abehunu jepa. Me hardware kwa me meda wo ka me de telephone number be ma. Tiketwa bia obenya bia ketwa bia nso kase bia nso no so. That's right. Nti minim say ye guso aye nyankopon be shira bebre. But me number ne ye
0591 0591 200 200 436 436 0591 0591 200 200 436 436 Ednejari 0591 200 200 436 436 almost referral I'm referral pa na how dey was baby MTN and no one no fra na na din come if you want to support do support even before na Sundays so come with your family and let's go before the throne of grace na sana be jam kwan ne de bacho mpempema ho fefo de okay I don't see na me adoma Sunday 4 p.m. sharp na Yeshia in aid of a church building. Transformation Center. Yeah. Na me Bruno intimacy sound mo shebre no mabrabo. Tifa number no tuja last one Edna. Pacho number ni 0591 0591 Sompa FM 200 436 436 0591 0591 200 200 436 436 Edeni Edna Ejari MTN and no unya freya anasa opese o Sunday ibia no ansa wa Sunday na Nyankopon so be shira pa miniano Eradi shira mo pa e chira on ba be fa Liberty Conference ase on be ba no pa no be hu o chira no pa Liberty Conference Maranatha be fa briefly yeah come home Sunday first seat bought me all white na mjina this Sunday open me so ba be to me e wo ayi oasis of love me nante ko me fie ben ho ntime nante ko eno nche so ba hwem fie o in fact wo move obi agree obi pa that's wonderful that's the evergreen daughters of glorious Jesus but ye fi in fact yentimi makumasi abra yenchia ne Royal Majesty His Royal Majesty otumfo setutu ye papa ye chia ne pa Awurade nhira no ma na hoden one na hema ele na pamfo nyina Awurade nye omokese Awurade nhira wo mo ye bedru kumase dia ne tese yentimi ma bra ye nchia no nti na wo se ye ka na ke ye re ye fi na ma po hima nso oba pa onkwaso okay so mo akwa na motete wo montinya all right you have a wonderful day. All right, we have the team taking off you won't come out to train final hour near the apeja emu na ya bo ama eba sounds so and Omanhene ba and I pay your special guest all joining and so yeah atapoku quickly na ya hwe yes asem ne yetia wa ye busa se eye nokre pen edi Ghana ewu no cry say Ghana pele diewu ana sentisa yem fansem ni nyina nhihye so anopay na yehwe ne eko pen edi Ghana ewu ana se entisa ensem no mo de atoto no no cry na nya no cry yaw pen edi Ghana ewu I know three. Yeah, we must say most was this. Akwenta enye no krese pen edi Ghana. Sompa FM. Enye no krese pen edi Ghana. Ni e pen aye Ghana na bro ne ewudi ewadi yeso. Pen. Yes. Enye pen edi krono ba. Enye pen ya so na ye siesie ye kwan. Pen ya na ye so me interchange. No interchange ya ye. Wo be dibi. Pen de Dabi ewudie no de tutum a Dabi enye no krese pen edi Ghana wusa pen kwambi so wasiesie Ghana eja wadi kakra ba bende wadi kakra so eja bende kakra do ehwehwema de ompepa ne nsakwa obetafretafre ho edi pen de so wadi Ghana wu no wadi ewusu so kakra o me ne akwa MFE ni nyina se ye pen pen de akwo di
Debbie. Pena ye Ghana ye uni ye. Sompa FM. Ata. Pena di Ghana wu. Pen. Oh, dear, me read dear, papa. Pena di Ghana wu. For the latest report on the Auditor General's report, Public Account Committee, Nafa. Over 12 billion. We are there near the Na budget ni say. Budget ben. Na budget ni. Akota budget over 1 trillion na mu 12 billion pepe dia. Na mu 12 billion wonim de tie o Ghana. Remember the on pepe na sakwa. Dem asem ni ya wre won say ne yehu ye. So ti ase. De fa akwati kwan so aye hu. Amroba ne ye ya che no. Amroba ene ne ya che no. So wonche na wanya amroba. Akota pen na mo se ye di ewu no. Eno na ye Ghana akwan wu. Question ye busa pen edi Ghana wu. Eni Ghana wu. Pen eni Ghana wu. Aye Ghana ye. Why be ye? Ayi PSX Mane Ghana ye. Ata mi wa ye die ne ye wo mbebre. Aha ma me tie. Say di ye wa brabom ni say dada setena ne betu mpon. Na pen no e ba say be boy na nka aka de e de be boy ye bra no. Aba no wa no ne etimi di abobra no ne etumpon. Ye de tumpon. Bomodin konso ko sisi asa ofem wo de bibia ko sampa. Ekwan ye de ma obi oyeye no after 6 years ekwan na tutu asa e kan timi nko. Pen na ewudi eni bi no. Pen di ewusen ye say consultant wo. O hwe say kwan no. Kwan a ye fa so aye no no. E betimi a for the next 20 years. Kwan na tutu anim fie. Ono so atro reporter. What sign? Mi wura na kroma no ansa na onsa be ka sika no. Je say pen si so. Se pen ni si so a onsa nka sika de da. Pen no ewudi a edi nyina ne say ye nim pefe say ade a ye to isika no do so. Obi di bi ahyem ene ye fe ni inflated budget no. Yansan a emma da pen no be sign. Na pen na wudie no de ya pa de twansun mu no eye say ye was senior high school ye no anuane de mom pen de adi Ghana wu. Na assistant headmaster domestic oni beza any matron kan bom no mo komode akwa adwama so akoto mu esichire ene ne mo de abegu school mu aye nim se dudu sei na yato ne de abegu school mu o ya san twro se storekeeper no so take record say ni na aba eni na edru middle of the term ya catch em kran say omunko fi na aduane na sa aduane no way storekeeper or the pen on the beza and assistant headmaster domestic timari nyame anim e de nkran aduane na bie supermarket omuzu rice and sugar distributors mi wa nye pen e di ewu ko bank na ko use card e na e de sign pen kro ya Sompa FM enti de bia no omo de omo nsa bo nsuo num ko sei na omo de aso e techrema so na omo de pen na fetchire afa nsuo na obotu num na kono omo nyomo ho tam pen ntia mira na nim ne esre pa nite pen na wudie ne de ma ne ya awre ho ye football na ya ye num no kra na ehunu mira akra na paper na ekra no was signed 2 years the only coffee no na the team no the register no 4 years pen say contract na 2 pages nti ono no sign akire ha no wa hwesoro to sign na man copy so wa sign 3 copies ono no copy ni 2 na mom di oja ya club na de ko register no that's na 4 years pen enya pen edi ewu akunyen ama ya tie mfie so be kwa adwuma nkra wi sko mu nya adwuma nye ne wo fada so te adwuma mu because what ne pen no so they are so 10 years until onya no retirement kra na am no contract so mame yaw akonta oyin akwaba ya de na mame ntie yaw pen pen ayeye pen wasiesie ye pen wamaga na fa na ntuma papa afira akonta daro hini wo na ya pen isiesie makabi ba bi che anope yete dem ma say kra hwene pen aye wo de ne kra wo yi ne hwene pen aye wo de ne kra hwene pen makeup wa pen aye wo ba fu yi de ne kra wo yi wa kra de ne kra wo enye pen ya foda ne pen aye ohini ne animu odisi yi aye pen o de church on ani pen ere na pen pen ma sa ewura ne nim de so onye makeup ana ode asiesie no meboa
mini ho akota ne ma pen asiesie Ghana ye Ghana yie me de wo health pen nti nyame adom akufo ado se wo si agenda 111 so obewie so onwie so fu bi din wo so obi nim but pen kro no a akota kanani ama ne kwa wo so a ye de chim no ma wu doctor said there be wo de 9 months no so si ye krid mu abra pen nti ye betwa ye yi akoda no din wabra wo koye chim wo ba wo biesi NW hwan de pen na masa nim de no nti ne pen asiesie Ghana waye Ghana yie pen nti yase so am interchange akachefo na akotena se drum aye design awie akasika ebeba ami ede aye pen nti nyame adom akoda ebeye pen gusu siesie Ghana akoda pen nti Ghana ye ho kire ye no ye kokosi broni ho ne ye de nkrata akoto nanim IMF wa belly out pen is yes Ghana pen boy krono ma ye hotre wa mo ye krono wa chichai pen ye nyina ye di ye e no man ne bo e na pen nti wa sa ma ya dwene si ye kokosi broni ho no wo mo a no wo yes ye akota pen nti ye nya akwa ko suku ya chechefo kire ya de enenne ye de aba besi akota pen nti we studio ha pen nti o nipa no siesie studio ha asise mfidie enye suku no ko na pen kire na de pen siesie Ghana pen ni Ghana wu ene pen nti nyame adom Kumasi akwa nyina asphalt beboa akuta pen nti e kan pipi ko ye interchange okumawu by lesson pen nti o kan pipi e ko ye interchange e okumawu by lesson the pen amananye pen na mo siesie kuma wo akwa nyina enti pen de ne pen aye o man no hu wo siesie ya broso akota akwani sen na ja pen no mo se aboye krono pen krono chen etio akota no ehwehwemade empepa ne nsa kwa pen nti enefia dai atapoku as African way adai si pen da pen de man South Africa way brante no pam ye ne pen na kire na de pen yes akuta ene yenim de akuta ye nyina pen de ma ye ti pen ni ewu pen no a wotete doctor ne sa pen no a na atete amroba iti pen ye wasiesie yen amroba oboni pa akuta se nyamroba san kam no mie no nke enkoto padlock nto ye dem ti be padlock na lo ti be padlock na no enye sika why business iti pen ye wasiesie pen de enya Ghana nko na edi ewu edi wiase nyina wiase Sompa me fa me anga infra wade mu pen nti ya ware ka edi enim nananom ye hia yaye ya wade efia wade no ne ye de tete yen kwasko kwa akofa bibia ba certificate sign ye sign so a obema no odi sika ne oba no wade no oni access to certificate no na maame na gide akoto no document afe no nya hu sene saka eyinu certificate na wi a oti jiro na minchire waluta uchi ana udi osimidi ose konteni apro kwan papa bra na mentete mawuni na wo wi a afei odi dada nchen no odi som afei obehunu na painti papa ni nya stroke no afei ontumi nkasa no maame no kra ne lawyer na etwempena na afei ye sakra ne emem e wo real nim se de be ne emani nyina ebeba be den abedi opesi papa no ebeba abedi oba no aside enso nkanye pen ene ye fia amamre ene ye wale ne yetena ye ba bia kaso dwaba painti abrantie bi ko jail because wahwa baba wa bia ma baba wa na university abai wa ne hu pay mu atwero no waka che ne se mintumi ni fitani nkwa out because fitani awia untumi fa mi pie nkwa restaurant wata de hewo no awia nya de abetumi abefam de me pie eti abrantie na dwen ho atwese kan atwitwa bai wa no because o investment ya akomu no a ene wo de prisan paint enti pay de awia sinyina na braya ababe di ewuo enye Ghana nko the corruption abemu na what the obeka what the see ntimi fe ko eye enu ye nwie gire nya 3 days non stop ni ejina so a e ba abemu a enso ka enye the said make abrantie ye na kwa akotum aya bo an magina wa ka no enso kanye sa kanye penya
kebi anka oni abaawa ni nyina yesi ensen ye gura tipen omo kom baabi ohunu bibi wa abaawa no so memmoa no na wo mpagya me de me mesua adwuma owie ohun pen mu twira pen no si frɔ kɔ no wa nyɛ size ne me wonya no ebe ne twitwa ne se kan goku no enye painti na je frande ade bi asende yen me o se me fama ene wo ye driver ni na akwa akotwa wo mayi a wo twitwa ibia ye be mo atwa no busumi mi 2 quarters de no ni a record baako wo ka receipt wan sama ne wa so ntokwam ni ene wo ko e wo me fo yin so sesi abra nya bre na e ko ne de video ne to so a e ya ro so sem driver ni baako o so ko bo ne car o na ma ne we out trans ya fato so no de wanya hunu se baako ne ya record baako no wo krata so de onim ho ni asem pen that's a one of your fi said driver ni no na wan tua o sa enso ya gidi ne ni ama baako receipt e wo me fo so sesi ana na je fran ne na o de send me and o pe kwa fran wa busa me se me de ama Omanhene yen ka ho asem na ya de a ehu paint aso penity one or record title no so be any dem eti ono no heaven kura bebo no ka so penny ka so ko heaven paint e bebo no because ka watch no nyini nyina na o de beko wono so be tv no de ahen botom mu awia eti paint de di awu okay we are singing na nya ga ya kwa wo no so akota ni ama pen siesie ne say wo se paint boy bi dem sa boy ne sanya pen ana de ne kotum ne yeja no a e kama si na boaku no mo ya ne Steven eti sa pen ne de ne kotum no eya wo protect no wo man protection e wo jail ho court no time no court no say no wo man protection wo man protection e ke be si na boaku no ba we enti na de bia wo ko ba wo bre no we a je for okay ya kwa wo ma no so se pen na pa ofre ne hama e boda dom kwankwan na pa bi da ho se mi kwa kozu anza no djuma pen be ne de to so djuma so obi na kira no so de chankala no sa akra bi kwa ko twa ba no pen ka ho Yesu papa Joseph tapenta djuma no ye no obi na kira no omo hihye sika na no ma bombet me se odi sika no to so ko yiko ombechew ena mo de GR aba omo ko a akoti o si be nwie sika ni bi pen na me ye bank ya di sika no gudem a e kabro be sa be sesa ko pen ti ya ko ye bank say physical number 2 ah ti mo ho ba pen ye wa ye na ye amo ba bia nchepe amo ba bia nchepe okay ya kwa ho ma no so 0551 931 hello good morning Omai ba chori na ujina Omai mi wa be janse no so santase patasi si shope ayetiu Omai ko se wa testi do beni kwasi kasa Omai FM enye pen pa o agaga na se paradise pen ana ma Omai Ghana ejija saru pen diewu Thank you. Here go. Hello, good morning. Good morning, Omanhene. Pacho wani. First of all, just say O my enti. The pen is monkey than the soul. Hey, you pa. Di Ghana u. Thank you. Hello, morning. Yes, sir. Wani. Good morning. Good morning. No, because that's free. No, yo, senche kasa. Omai, mommy mi so, mpacho, e no kra mo tna video ye adwuma. Pen. Pen dia bo omai no. Me da se. Hello, good morning. Hello, Omai, good morning. Morning, Pacho, wani. Pacho Femi Clement, pen e di egu papa. Ya bo amonya ado oye no. Yeah, hello, good morning. Hello, good morning. Pacho wani. Pacho Femi Harris. Harry yetiu. Pacho, Mr. American is but ya drink the state mining. It depends you. Okay, Mate. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, wani. My name is Frederick Yeboah. Frederick, me too. As I'm the Rubu baby say, born in Takra and the money at Tessie. No, Takra, born in the friend and Quatrequa. Penam, why? Penadieu. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Pajo Wendy.
Jonathan mientio. I'm a catcher, and a dear, just say, and I'm a wompita, uta, 10 pesos. Oh, and then the person to know. A big count, but I do not sell a copagano, and Eddie Rabba saw 900. Aha, okay. Hello, good morning. Good morning. I join you. Omanhene Babani, pay a deal, pay a deal. Hello. Hello, Omanhene. Why you? Mohammed, Yaw. Mohammed, me and you. Pato, that's a pen a deal, no, first talk to Bangana. Hello, good morning. Good morning. Pacho, why you? For coupon, Javiatia. Of Akasa. Stand there, a queen cry. You're saying near Hello, good morning. Good morning. Hello. Hello. It's good morning. Good morning. Join you. If I do a boss, Oh, 7 minutes too. Send a deal, send a deal. Dear Woo. Hello, good morning. Or say Hello. hello. Yes, good morning. Good morning. Pacho, why you? Pacho, say name Catafita. I'll say from Takwami and Tiano. Musa, you may say, Stephen, dinner work. Why you mean? Why you mean? Why you mean? Why? Obviously, Musa. It depends. As soon as one idea. See, Musa, you mean it's a pen. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho, when you? And you? Look at the fair dear. Because the fair deal with younger, it's all about the man about Rakushi. Yeah. Hello, good morning. No, good morning. Pacho, you too. Your friends and fight, I'm taking your blood. Mind you. Sunday, your son says, you want confident and from one thing I may not do a mind from the other. You also be visiting some money at the so let's talk according to the present. You, Mate. Hello, good morning. You check my MF. And you call a hip him, like Yako. Hello, good morning. Good morning. Bajo, where are you? Japoni. Appoint you. Pen from 4. Pen from 4. Okay. Good morning. Say 96. Hey, what am I do? Hello, good morning. Morning. Bajo, where are you? Bajo, no chat to where are you? Because a free ball, mine. Ain't you on pay? Good morning. Bajo, ain't you TV no kasa meton kawai? I'm in an area for me because a free ball, mine. Nana kasa. Say the deal, pa. All right. Nana, me fancy. Hey, Yabama. Unya 6 o. Pen inti ene ye wo history da hono mo aye kenkane. Senye pen adama no chros abakosem ne to hono mo a kakuntake ni history bia Ghana ye nyefa hodie 1957 Seas of March e pen ne chro to ho. Enti pen de waye ye wasiesie ye. Wayemi ye akuta na akwa ne kan no. Wo yo mi ukobusa ne se pen adi ewu ana se nyamfa so a. No wie ye ne oyo mi no ni da ya gi ni sase. Agi ni bibia na aboa no. Na na pia mensa na moan. Pen na ye ni ye. Na moan. Pen na ye ni ye. Do na mo wa pen. Pen na ye ni ye. Ye ni ya akuta. Pen na ye. So o giri se pen e bokro no. Wo akuta pen no de depending on how we be use no e be benefit wo. Whether good or bad. Whether good or bad. Why you ye? What's it what you want to Reverend, is it Reverend Alexander Kumawu? Yes. Revival Life, Reverend Alexander. Yeah, more this of my biachi. Oh yeah, dear pa nanu kwada. Hey, Reverend Alexander CG. Yes, Yanu Kumawu. So bad for. Hey, entire media. Nyina. Oh, maybe Jintumu, maybe Jim Kwai. Oh, akunta.
Abafo jintumu Reverend Revival Life ye kumawu a egane ne ka ba le mu ye de ma so ye ne aye nua achi Kofi Champon Frederick Kofi Champon retired Sergeant Samuel Adani. Yes. AK Kofi Oti. Yes. Onya 88 years. Yes. Achi papa. Echina ye nyina ye kwa ahwerewam. Ye wie Liberty Conference na me fama atade na ye kwa ahwerewam. Royal Cemetery. Chief's Palace. And ye de no be interment no na ye de no akọ ahwerewam Royal Cemetery. Na afei ya betena se e wa ahwerewam Saturday no Royal Cemetery ba kokra no na ye na ba forecourt ahwerewam Chief's Palace eti ohine na himfi ho yes hon pe na ahwerewam Kofi Champon papa achi oye executive member GFA and also ye under 20 on under 23 management committee chairperson osaye Ghana Olympic Committee treasurer. Also a CAF member for omko MC and now almost coordinating matches. Branty we. And JB obedi MP. Future MP. No. And JB Frederick Champon. And then Muntro din we to. Achi is a future strength MP, member of parliament. Obedi so. Kofi. Akota ye ko Kofi Champon akwakoja ne ye nua kuma agenda so akina e no ye ne papa yie foase atwema agenda August na pew ene agenda me de be se kwasiada ye de be se Sunday etumpam agenda kwasiada hwemanim wai we de fa cha me kwasiada hwemanim ye free Kofi one ma ye ntimi ma ntino kwasiada se du also na ye betimi awo mu ta so de a na wo ma ye say ho no say etimi for biti ebu akwa traffic no kura eti na and then once again we say special birthday to striker Eugene Edupoku boy Jibo ni mafia boni e ko hifa ba e nyina crash striker rani kromo se nyina striker ni mhubi striker no mi dia na mi dia sem bia ko wo ma kra wo mo odisiasia gacho na mi dia